tayo. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas na pauluan. Irresponsable nga asawa, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Itin ko kin katisweldok, bakit? Makaamo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minag ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamot na ti parabalon ka. Nangingina nga min, iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano, masidala ang tigatangan. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga minanang taglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang taglut-luto na awanak? Ah? Ikwa? No adar aramidag kunak kuma. Manlaw kaw, kat nasingpat ni Bantor amanugang ta. Ngam saan samat anasaya at naid ng anak takan kwa na. Pag ko naamag, asan anasaya at dyan anak ni Bantor nga asawa na. Diyay laang pan nakakita kan kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag, asaan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit na siguro mo't Kasano adi mapanoy-no yang jay anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa yung intad ko ti sweldok kanid na. Apay, saan ka di aging matang, nanang? Ay ka naibusan na dyan ginatang na. Anya nga rudan nga ti balunag. Bing karingan, tamapan gumatang iti dilata balonam. Una nang. Inak man nga rodringan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto ak mo't tanitiin na po'y. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay kan nakiti igatang ko iti balunag. Ay, agsusuweldo ak. Ay, tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin kan kasweldok. Basit mo ti ginatang maparabalon. Naibusan aya. Awan mo't kwarta nga igam ko. Nang ipanam nga rudan iti kwarta, no awanan ako nam. Apay sa pulam. No nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom nga awan mo't makita aginatang mo para dito balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak. Dagiti ginatgatang ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag ko maabagbagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mat nga ubing ti anak ko tapno basapul pa'y abagbagaan, abalayan. Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataangandan nga agasawa. Masapul ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray na taengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas apapel ti ropa masimmang part. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako no sa papilmot nga ibagbagam. Kasuron ko man day dyan nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakken kwa na. Anya nasaya at ikababalin na. Imparo pa nagtupay kanyak, abagbaga ka no ni Edna. Anyaman nga tanti inaramid na ng anak mo. Di na kano igat-gatangan Nicolas iti balunon na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na ng anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbagak anataangan dan amudan tinasaya at kansaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalon nyo kanimanong Bantor ama paniti trabaho na? Naibos nga minan ti basit ag hinaatang ni Edna. Nakitak mo nga mina makisugsugal ni Edna nana. Ay kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Gamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay una yan. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ano ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubing kanaw ti naasawa na. Agam kasjay mat pimaan ti kababalain ti asawa na. Tagmadyan ti nasingpat launay.
Under di saya ako nana. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man maltsika, Edna. Anya ko matipagbaynak, tatang. As ikaswam ati asawam. Kansaan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inaunangam sika tanasing patmalt. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngamsadot kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Oray adayo nga inauna, gamsyak. Hey, nagalasan day tangayin kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. Alda na ba ti kanyak ng pangkaan ko. Dinakmat ilutwan iti balon ko. Nimot na lang ti paralutaw. Kayat mo asawan? Dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mo mat ko na. Imbag lang igatang mo mo iti kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo. At pangaramata. At ito iti isang aribo. Sangaribo laeng ti itad mo kanyak? Ginatang ko mat amin na nakasapulan diti balay. Sayang ano isugal mo manan. Addan tulak kwartak ah. Makitam! Ay, imbag man ta nasabat ka diti dalan. Kasangsangpot mo samit. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang ni Jabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na itad amin na nasweldo na. Isupayin ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumat lagayam adi na itadkan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinla ba ti uniformek? Anya nga ti pagbadok ita. Makalablab. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa na ka di? Tapno adipanam? Apay nga adipunan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamat ida ah. Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka mat ito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli ijay syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurtak man kan ka. Ibiro ka iti trabaho ijay. Kasanon nga ti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam nagtrabaho ka. Uray di na kayat. Tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayak ket di no may kaagtrabaho ijay. Tagyan kanton ijay dagos ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Ang adda nga ta master kak atrabaho ijay. Jay kaaruba ti boss ko a pwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyog ak ngarod kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupo. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste. Adda ka matgaya man. Kaano nga agsubli ka man na ni trabaho? Inton bigatan ti panagsublimi. Sublimi ko namsamait. Asino nga iti kadwa? Ni Edna. Umay ka di pumasya rin sa syudad? Umay ka no matagtrabaho. No agtrabaho. Kasano nga iti asawa kin anak na? Ada ka no mat ni Nana Petra pamanawan na iti anak na. Nasabat ko magdasisa kan Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada ka no pang-isir kan ni sisa kan kwa na trabaho. So analabit amabayag ijay. Kasanon ti anak kan asawa na. Kuna namot matulungan na kano ti asawa na no agswildo mat akas ka ni Bantor. Ay,
Apay a pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga amo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, Baraw. Amom ka day asimurot na Edna kanisi sa agayim na. Saan ka di nga iji syudad nga agtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag nga ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan kano matagtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni painanang taglutluto kadang daldalo si Jibalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ijay balayaw? Mangan maturog kan nag-cellphone, tatang. Daytoy ti ababanga ka kwarto. Basit laeng, kaiso tinalaka. Saan aparikot dayta, Sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito'y syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin amapan pagsakdoan akit, agsakdo tala ko man. Anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idirimor di ta kwarto yaw. Nakasukat, kan adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no kan ni Sisa. Dahil tamot imbaga ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat ka no ni Katuganga ka babae ida, isaan na amuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. No kasta ti kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan amo na trabaho. Napiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan niyo ading ko. Ay, wen manong. Kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Ha? Uray anya laditan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay-ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyarasaas ko, taiparit da ngamin. Anya ka di dayjay? Iyarasaas mun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simbangpot. Anya nga oras ka na simbangpot? Napahanak man nakitong its di taasidag. Ay, jak mo napuutan ti oras. Tengagaya man iti rabi Anya, kasusweldo ngam ijay sugalan tinapanam? Maminsan laeng may. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo ti gimat gatang manipod saan ka pa'y nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita? Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamangi remedyo akpay. Tanaabak ti sweldok iti rabi Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaeng arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmatan ti kadwak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, adda bakan ta ijay, nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan? Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaan ti abang ijay, tasaan anapintas abalay. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay wita alawas na pauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na kan ni Edna. Pimanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho jay syudad. Insugal na ti damo asweldo na akadwa na ni Dagol an muna jay syudad. Kabayatan na, imbaga ni Sisa animat Edna ti agbayad iti abang na. Nagpatulong nga rod ni Edna ken ni Dagul. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Umay ka la ijayan kon. At dabakan te ijay. Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan. Nakitang matgayam iti napanta na kisugal. Nalakalaang ti abang ijay, tasaan na napinta sa balay. Nungay kasapulan dati advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay, tanasingad agayam ko. Ibagak ngagbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Addaing bagat ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka apagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw nga iti rabi. Jak makaturog. Kayat ko ijay, tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka dita si kakumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga rod ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da dya Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak matkan ka. Ang ala, adakan ka na umalis ka. No siyak, jak kayat ijay, takunada ana ariwawa ijay adiso. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Gamsaan mat ngagparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanang. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na. Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw. Sana mabalin na pilitan ti may sa atao ang mga rami di tinasaya at pare ti pamilya na. Ay, unay ba't lakat nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa. Irresponsable nga asawa nanang. No mabalin la ko mga isubli kaninanang na inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Kating gatangak iti tinapay. Di ba't tan agawid ni inana? Ay, wan nga raw. Uray ko mano agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasano ti kasasaad na idna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tan Ay, wan nga agpaysuan niya. Ay, ka man kit di padasin nga agdamag. Mali, ta mapanak man nga agpaiso. Barang ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamat, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan yaw? Mapanak ko ba iti balay, iti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasano di asawam. Nang lipatan ni Edna nanang. Pasare damagan ti anak mi. Ngam jakmat amo ti sungbat ko. Ada mo cellphone mo. Apay ngay, aday mo kontakan. In black nak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yun, no di na kayo ti agawid nanang. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na. Amo na mat nga rod ti pagsublian na. Nagapo ako iti ayan ti kabagyan ni Sisa. Awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad adal kano jay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor.
Di na magkaunod na kontak da. Kunanamot nga in black sa kanunid na. Ha? Ay, di na nga ta mapanbirokan. Kunanamot nga amo na kano tipim manaw, iso nga amo namot laang tiag sublay. Ha? Ay, sa bagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan anok ngay asa pulen. Kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako hanggang mawam magayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y may balasang kaw? Nang lipatan dyan tao. Imbag ta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan may balasang kaw? Kunana mo't, ano iso kano ti kayat na? Baybay-an na kanumait. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumat dito ni Nana Petra, nana. Gimangatang may iti sabon. Nay, agpada kami nga raw nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kunangamin ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna. Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak kaw. Nimat ngamin Edna ti Pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apim manaw no ikikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na kano isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Tapay kasta ti ibagbaga na may kontray ti anak kaw. Ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdangdang na kayon samot tan kan ni Dagul. Dakas ka day. Kat no adda pa ka irano dakkan ni Dagaul. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda day di lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabalin ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Ay, awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asikatin ang ibaga, sisa. Nasaya tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay, apayan. Anya ko matiinsal sa lawasaw ko abalayan. Di nakman awagan iti abalayan, tapad padak sa matyanak kaw. Apay ko maapadpadaksag ako nam. Eng kakit din ibagbagaan na uman ni Bantor iti anak ko. Kinasalawasaw ka da iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da iti anak maw. Uray kumama no saan aman nugal ti anak maw. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad kaladitan. Madmadi nga ron ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagil ilad ti amom. Iso ang madi ti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amukpay, no siyak ti ama day ta. Si kalaang matikinadenak dito syudad. Amupay yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mo't. Saan kami mo't nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak matan iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan, tikunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga adlangan, iso ang nangalan ti boss mo iti sabali para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Ay, sapay awan makukwartak. Dinakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente at trabaho na, numapan agkumboy apagbiit laang mo't. Narigat kanu ti agkumboy. Adamat ka rito nga aramatan na. Masadot laang Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol, ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor, ngam day ta Dagol.
No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam? Napnapa namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitain. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Nyamutan ti kasoy abiyag. Wanya rod. Pestikit de. At dapay lang iti tiyan ti anak ta. Ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak. Saan mo nga ibagbaga anak ta? Ta anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko. No awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim alalaki. Tapag dua-duam pa'y ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiji lugar tayo. Umay kakadimot. Diyak mabalin ti agawid, adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idon na ka iti sa bali. Katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin, no apay apim manawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasod iti sa bali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo't ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidak. No ngamin si aasawa ti tao, saan arumbang nga agbirok pa'y iti sa bali? Kunak no may mayak ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam? Takaslad adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal, Edna. Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko. Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka di ti makagapo. Tadi na kaya ti agawid. Lading itak. Ngam dinak inik ka ni ti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapo, balasang ko. Na, simangpet ka manayin asaan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simangpet ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asimangpet di anak mau. Dinamag ko nga road ngam awan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ka ni Edna no sumangpet. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na tensang petan ti agamana. Di na nga ta kaeliw ti anak na. Adda nga Rogerason na ide, alaklakay ka no nga amang ni Bantor ama idilig ken kuana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mat nang pilit kan kuana anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, sisa. Imbag ta simangpet kan. Kumusta? Kastoy manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastrela tamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yon niya. Wala din ko. Simre ka ni ti daycare center. Iso ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Dakkel nga rodan ano kasta manong. Dakkel na. Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dalan, anak. Wala nang, iso. Kasangsangpet na naggapo iti syudad. Dinamag mo kumaa, no simbang petmet ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na kaumuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ang subli ni Edna. Awatem kaday, wano saan. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakiden na ni Edna ken ni Dagul, kat idi masikugan da itoy. Kanayon ti apada, naibaga ni Dagul, asaan nga iso ti ama ti sikug ni Edna, kat idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da. Saan asimurot ni Edna, tadi na kayat nga ipakita ti sikug na. Idi nagsabat da Sisa ken Bantor, saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seriya tayo itaalawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dinamag mo kumaan, no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaysuna anak ang move-on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag sublikan ka ni Edna, awatam ka day, wano saan. Depende iti sitwasyon nanang. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po'y kinaramid na. Amang ano dapay kat sabali iti biyag nan ah. Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan. Adda ka di pinanawam ama iluto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na kang agmalas. Apay amanipod nagsikugak. Kat kastamot din ti kanayon mo nga ibaga? Agpay sumat ngamin. Awan pa yun pagpuunak nga agsugal. Basol ko ka de, no awan pagpuunam? Ingka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan na ka di ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy! Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko. Namada ka matitirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wano saan. Mabalin ka di nga umayak dito yung boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumot namin kaya't itumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pala kuma ditoy. Anya pay ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito yung syudad. No saan na syaklaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. May mayat paylaan nga amang tibiyag ko itisidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita. Kat masikog kamutan. Nagsublingatan ni Sisa ijay syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw, di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ijay syudad. Mapay ka day. Kayat ko nga ron ti sumurot kun kwa na. Kayat ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsublipay ka ni Bantor wano saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni jay syudad. Ang mumatayin, mabiit lang day jay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga rod ang nakalipat ka kanun. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman na, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunak, nasaysayat anakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang day taa.
Alangan mo't nga ibagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labas sitan ngam tidakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada ha. Mabalin siguro ti ornong ko nanan. Gumata nga kiti materyales ta padakkalak to'y balay tayo. Adaken ka, anak. Nabayag mo't a planom da ita. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkalak nanan. Mabitla amalpas ta ando ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyay launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala akitilib ko. Tapno mabantayak lagi ti trabahador nanan. Sa bagay, may mayat metlaang no adda ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumusta man laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta. Wan. Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raw? Uray siya kat mas dawak no apay asan ang nagawaid. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raw. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iji pagadalan, tata. Ay kasta ka day balasang kaw. Ada nga min kaadalan na nga itultulod matlaang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ba ti patpatakder ni Bantor abalay iji asidag matlaang ti balay da? Nakitak matlaang idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amo na ti agurnong para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada, adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak kat no apay adi mo't laagawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastoy mo ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumanga insukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Kwa, Sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kwa na. Kasanon ton ti anak yu kanidagol? Kwa. Nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusipusan ako nam? Kwa. Nalakala ang artistaan dayjay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala. No kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damatlaang kani Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor. Di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipamuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bay anak ka di ang mga ramid iti pamuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot amay kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. At aramid mo amaday no maminsan. Si kamot na masabat ko, Barok. Wala lang. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center nanan. Awan da ita. Saan ka kadi asimrok iti trabaho, Barok?
Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador, nanang. Kasta aya. Kwa, kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Pasino tinang ibaga kada kayo, nanang? Ada, inawagan na kanakan ni Lakay. Daita kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko, nanang. Nay, madinsa matipulo iti angay. Apay akas ta ti Jarmaw. Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber. Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kunanakit din ang nakamubun da kanon nga agama. Ay, anya ngamin tinaknakan mo Taimbagam a pinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta a pinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa kanakam. Ay, maditi agulbawd. Gapulaang taadda kayat mo agun-udan. Kayat ko garon gagsinubyanda. Tapno makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo balay nana. Ay, ni man Bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan latta ka di ti damag yu ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada nakaslanang pa daw iti naglupusan na kunada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na tadi na malagip ti agawid. Kasta nga tanana? Hanya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan. Tay nakun aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni Jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Eh, kasano magpaiso? No ijay balayda. Damagan da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya nga ti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balayda nanang mo ti sinangputam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidam. Masapul a panunutak anaimbag. No anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka matiti palengke manong dagol? Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Kwa, manong. Di ka kadimang tad iti usaran ni Edna no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asaan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaan. Pinanawan na pa iti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo. Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Ikan samot makaaw-awat. Nasabat ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di ti insungbat na. Anya ti insungbat ti awanan bain. Apay kano ko maamang ted, kat di namat sigurado no iso ti ama ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, yak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y masno pa trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga ta pamuspusan, tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko a pamuspusan, sisa.
Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi dinamag ni Nana Petra kan ni Bantor, no kayat na pa'y nga awatan ni Edna. Nakunamot ni Bantor, adipende iti pasamak. Iti sabali abangir, pagduadwaan ni Dagul, no iso ti amati sikog ni Edna. Pinapanaw na nga ruday toy, iso ang nagsubli ni Edna, iti boarding house ni Sisa. Iti may sangal daw, adda na ibaga ni Edna kan ni Sisa. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saanan adayta ti panunutak, Sisa? Ti panunutak ita. Katno kasano ti panagsublik kan ni Bantor? Kasano? Adda nga tapamuspusan tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya dayta na panunot mo? Mabalin ka di ama-amuan? Wana, masapul amaamwam, takaraman ka iti planok. Ha? Apay ko maakaraman nak? Anya ka di dayta plan-planwam? Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat abalayan. Kunakman no di na kun ibilang nga abalayan. Kung kunaklaan mo't ididay jay aabalayan, mabalin ayamot nga ibabawi ti panagabalayan ta. Saan ka day? Abalayan? Ay, siguro ngam nungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan ka daya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan, abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada kat nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawain. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da, mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suoran day tarupam? Masurunak nga ron di imbagaan na nga ex-abalayan nak ka no? Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amoy ti dadya bakbakatan. Iso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Iso akas na tiimbagana. Anya kumangay. Talagakit di nga agpadadaa iti anak na. Adida ambo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis ada kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw na kayat mong ay pamuspusan. Ti panagsinublyan da. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusa na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakes? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sa bali ataaw? Pautang ka man iti bagas lanay. Awanan at isa kadak may pautang ko nana. Adu matirik da manong Bantor. Ingkalangan umutang kadakwada nana. Anya, inak umutang ka ni Bantor ko nam. Nay, apayakas lanas daw ka nana. Dakas ka day? Ay, pakpakawan ti mapan umututang ka ni Bantor. Awan mo't dakas na tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't nana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man lang. Ay, pimanaw ti bakit? Nalipatak lakit ni na pimanaw gayam ni Edna. Nemot ex-abalayan dyan nagbarugso ta pimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Ha? Anya jay ko na yun, nana? Ex-abalayan? Ay, agpay sumait.
Kunana ide, asaan ko kanu nga awagan iti abalayan. Isu nga ex abalayan nga raw. Ah? Makakapawak kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran tanagbarug sa tapi manaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak ma takin ni manong bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Mabalin nyo latamat ti agpakiskis. Kat, anya nga itinsungbat na. Pakpakawan, kunana may sa pimanaw nana. Agin nga to nga main. Ngam awam mo nga raw may panakil na. Binibiit mo dagiti trabahador ti ipatpatakder da abalay. Ado na ngamin nanang. Kaya't ko amalpas da aging kat madanon ti panagtrabahok manan iti munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Ken kumpleto ti materialis nanang. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samot balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ka anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat ken naimpen ka. O day nanang. Dakkal mo tinay tulong nyo kanyak. Tagluto iti kanan nagiti trabador. Kan ti panang itultulod nyo iti anak ko ama pan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi ka ni Sisa. Anya ko matipagimbagan na? Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo? Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente asyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Si katay makuna atakrot a lalaki. Di mo amo asangwan ti responsibilidad mo. Katsika, inaramid mo kadimot ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam? Nangag ko ti saritaan nyo itay kanidagol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka ditisimkan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, Sisa. Napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada. Nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili-apili. Nga makapili mo't iti kuggangi. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka no maipapan iti asawa. Wen nga rod ay, Sisa. Tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam? Tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor a makisinnublian kan ka? Wen, Sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna. Kat agawid di tabalayaw nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kaw. Ni Bantor ti bang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y nana. Kaslag padadamot nga agama. Adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga tang adan sa bala iti biyag ni Edna, nana? Ay, day ti saan tayo nga mo. Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Adan sa balay apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman ang panunot mo, tapno agsinnublian kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak ka ni Bantor iti pamakawan na. Akaduam ti anak mo? Saan Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang tagpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamot iramraman iti kalukuam. Alaag tumutlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho? Amangan no iso ti pakaikatak. Nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot tan Sisa. Awirang biit ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kanidagol nga amana. Di na nga rod ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasan ti balay tayaw, Bantor. Dakkel daytoy abalay para kada tayaw. Pakakitkitaan iti nagbannugang nanang. Uray awan tunda tao. At dapay laeng to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko.
Ay, huwag matkit di Awan to timang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayaw. Saan pa ya konkretaw? Isa napanunot ko pinadakkel na nang. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatan pa'y kano ni Edna no agsublikan ka. E di basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Ay, sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon atarigagayan ti panagsubli na. Imandang manayon ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadakkel a balay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sa dagtirik naman ni Bantor iti pamilyata. Ang kasladay umutirik na ni Abalayan Petra kada tayo. Adamat la ang basol mo Taapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idi inawagan na ka iti ex-abalayan. Madimat nga rod tirik nam. Kasano nga taaya, amaya sa dagkuman ng tirik na kada tayo, akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang latta iti balikas, apakasairan ti padam a taaw. Nagpintasan ti balay yun, Nana. Progreso kayon. Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamat ti biyag. Di makilaan ti pagtaengan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw. Maipakita ti asinso ti akin balay, Nana. Ay, wan matkit di ano maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakila balay. Ada ijay bangkaw ang nakadulen ti kwartada. No adaman Nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no, agpadakkel ti kaarubam ket sikalaan ti basit ti balay na. Lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda balasang kaw. Apay ngam umbal ka. Di kan samat ngamin agpapaprenatal. Awan mat ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor. Kwarta mo ti kasapulan. Ngam delikado day takasasaad mo. Masapul amapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartak. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ulan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iti balay mi, ajak pa'y makaipaw it. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigatanak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamin kan ka ti doktor. Ay, delikado nga ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iti balayyo, tamapanta ibaga kada tatang mo. Awan nga ti agbantay kan ka diti ospital. Hindi, maamuandan ti kasasaad ko. Anya pa'y ngay, asino nga ron ti agbantay kan agastos diti ospital. Amumot nga ada trabaho, no nga ikatanda kakaskan ka. Awanan, maamuanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak, takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Sisa daytoy, Lani. Pakibagaman kada nana Cora, akasapulan ni Edna ida diti ospital. Apay nga dito ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Apay, aganak ka din ni Edna? Apay ang maopera? Tinasayaat, ibagamlaangan kadakwada nga umayda diti ospital. Diyak ngamin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino nga yung ospital ti turungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibagak kadakwada. Nay, apay yun nga agan anang sabka sumungat dito'y balay Milanay. Ay delikadaw na. In kayo kano ijo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government hospital nana. Anya ka di tinapasamak ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mo. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikat anyang ay ti amok nana.
Mapan kayo kitdain, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor, ah? Sigurado nga dakwarta na day jay, nana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpanunot na Edna iti pamuspusan no kasanong ag sinublianda kan ni Bantor. Kayat na nga ipaawir kan ni Sisa ti anak nanto. Iti sabali abangir, nalpasan ti dakkal abalay ni Bantor. Kayat ni Cora ang makasiningad da kada Petra, gapu iti tarigagay na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Sisa nga imbal ni Edna. Impan na nga rod daytoy iti ospital. Inyawag na kanilani. Tapno idanon na kadagiti dadakkel ni Edna. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga iti ambok, nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor, ah? Sigurado nga do ti kwarta na day jay, nana. Anya, apay ani Bantor tinalagip mo. Kas ka lamangin insulto. Kaya't ko lang mat nga dakwarta yung agpasyudad, nana. Kasano ang matulungan nyo nga iti anak yaw no awang mangarog kwarta yaw? Kasano nga amom nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti nyawag ni Sisa, nana. Ay na, Dalala. Apay asinurot nak dito'y bangkag. ukudom day tamay may sakal din tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay ilako tay da. Ay, agtal na ka man abakbakatan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lani. Adda ka no iti ospital ni Edna. Delikado ka no, ti kasasaad na. Ha? Na-aksidente ka day. Anya tinapasamakan kwa na. Wah, aganak sa ka no. Kunamot ni Lani at delikado ka no. Aganak. Andamanan asawa na. Ay alakit din, nagado adamdamagam. Agunay kaan, amaganuan yan tinapasamak iti anak ta. Nagapwa ang basag. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko, nana. Karkar na adamag. Ah, anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nana Cora. Ah, anya tinapan mo indanon kada ex abalayan. Ay, delikado ka na uti ka sa saad ni Edna iti ospital, nana. Ah, anya ka diti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no, nana. Maupira ka no. Ah, ay, sige pa nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay, nana! Anya dyan gatangan nyo ako na yaw! Agsubliak taw. Taamangan numapanan ni Bantaur di trabaho na. Na? Pimanaway! Ay na, ay, imbag tasaan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na lang. Anya tapasamak. Ni kanuid na, delikado iti ospital. Ha? Nakaamuan niyo na lang. Inawagan ka no ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan Cora. Anya ka no ti sakit na. Maupira ka no taganak, barawk. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige, tamapan ako ni trabaho. Ang mga dumaladawag. Urayan na kayo matiapo kayo. Tamapan kayo ni eskwelahan da. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga adda iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Oh no,
Ti kaadda ti sabali a lalaki iti biyag na. Ay, pimanaw tumat ngamin adagaws. Kasaritak pa'y kuma, no anya ti makunana iti napasama. Anyang iti kuna ni Manong Bantor, idi bagayo ti damag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma, ngam agap apurama nga main. Mayat apadaan ti sumarunong apasamak, nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akan ko na. Hello, Lani. Nakaawag ka, Mat? Kumusta ngayon, Edna? Inawagan nak ti amok, taka sa pulandak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni ospital. Pinanawam ni Edna, ngagmaymay sa ija ospital? Simangpet ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maupira ka din? Diyak mo, no, naiwayatan ti operasyon. Kung nangamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga, di nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amaan ka no, dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nang yumat ti saritaan, may tanaka loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anag kasjay idi inyanak na ti apokok. Normal mat nga agpayso anaganak iti anak da ni Manong Bantor. Ay, kita manla ti biyagan niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? No saan nakas taawagas ti panaganak na. Di tayo maamuan anakiden na iti sabali. Kat aganak pa'y gayaman. Huwin nga agpaiso, nana. Adda puntuyo. Kumusta ang tigayam ko, Nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak ka po? Adda pa'y laang iti recovery room. Unay mo't lang arodon ti gasgasat na nga aganak, Nana. Saan mo takas to'y ti damo a panaganak na? Saan nga tanga da connection ti kanayo na panagililad idi, Nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Ay, kunada mo't amma di kanong arod ti kanayon a nakailad. Masapul kano agpag na tapno maka-exercise. Tay tama ti bagbagada, Nana. Ngam, di tayo mo't ammo. No talaga aday jay ti rason. No apay anapasamak ti kastakan ni Edna. Lasang kaw. Adda ka di damag mao maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman nak apaw. Kunaklakit din no anyan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka dun na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-away manipod nagpasyudad? Kuna ni Nana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Naamuan na kaday tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni si sa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora, nga agsinubyan ko madaid na kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat na ti asawa iti sa balay. Imbag taadakan, naupira kan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Escanona nan? Day tama tiniyawag da kanila ni Barok. Awan mabalin tayo no kastaman. Dahita siguro tinakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrig-rigat samay? Pagkunaan yung agrigrigat na lang.
Kano inla ko da ex abalayan ti kalding ken manok da. Tapno ada kano aramatan ni Edna ija ospital. No maopera, kurang ti paglakuan da iti kalding ken manok. Adala siguro urnong da iti nagsikog ken kuana. Anya nga ti trabaho tinangisukatan na kanya. Naimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya ita ti marikriknam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka di ti anak ko. Ada pay laang ijay nursery. Di da pay inyag, tadi mo pay matkabailan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay dito ti ama ti anak mo? Makaturturog ak, nanang. Maturog ak pay. Alaga rod, maturog ka. Ada aklaan dito. Inak to siripon ti anak mo madamdama ijay nursery. Imbag ta nasabat ka dito palengke manong dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan na ka dito maitad mo atulong kan kwa na? No dumawat ka iti limos. Ah. Adto iti kwarta. Tapno di mo matkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga iti pakaigatangan na dayta. Dakkelan day ta alimos iti makilimlimos. Apay, nalaka sa pulen ti sangagasot. Alaaklatan. Uray pag merienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laeng mo day tainted ko. Awan pa'y kwarta, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimos ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkat din ti sugal mo ng ti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pan naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagol iti palengke. Imbagak ana CS ka. Nangted iti sangagasot. Sangagasot laang tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Inala kun ta isupay nga usaram dito Di uray pagmeriendam laang. Awan man ak nakamday at tao. Mas daawak no apay kinayat mo. Insukat mo kit din ni Manong Bantor. Amo ka din ni nanang. Pinanawan nak ni Dagol. Awan pa'y timbagak kan kwa na. Saan mo ka din nga imbaga? Idinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laang amaamuan da, Edna. Siyak tulatan ti mang ibaga ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y mo't ka imimay dito ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak da ito karbangan nyo amaamuan, Nana? Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagol. Sugador kan sadot ni Manong Dagol, Nana. Anya, kasta ti insukat na kan ni Bantor. Nana, nagkita da iti sugalan. Kat, ayan nga rodon day ta lalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito Mapanag kumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amapmapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw, balasang kaw. Among malta sa anak nga agsilsilpaon. Saan ko nga amaw, no anya ti kasasaad ti anak kaw. Ay, makapada nagpaikit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa babain iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasang kaw. Madanagan nga minag na. Isong ay mayak dito, tapno makitamag kuma. Ala, awagak, tata. Urayin nyo bitan. Inahagyaman nak balasang kaw. Saan kayo pa'y ngagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adangamin dito ni Tata Kulas. Kaya't namamon ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dito ospital? Adaak pa'y dito'y trabaho, Klani. Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pa'y laang ti sungbat ti damdamagan. Padamagan na kami nga rod. No kaano mat nga agawid ni Edna. Sige. O, alang arudan. Bye.
Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na kaniti kadandan nanang. Ay, day tatisaan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin niyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas ang napauwan. Irresponsable ng asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat di ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin niyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Padasag ti agdamag kanilanay. Baring amuna noan niya ti trabaho ti lalakay. Ala, baybayan yon. Amangan no nadurduro as tibiyag na ngam da tayo. Iso nga insukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurduras ngam sika. Pagkunaan nyo. Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad, inlako na ti kakay suna ading wenda. Nakita kanu ni lanay ti panangilako da. Amangan mo't no pagplete kan pocket money na, nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmatan ngagmalas. Awan pa'y panangabak ko. Oh, inya nga tayo ti aramidag. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, just kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat si maranta ka mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi kanon ti agawid, sisa. Hanggang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kwa na ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Hanggang mapan kami kumapay iji boarding house mo. Amo mat analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretswan nyo. Ang kaslang mabainak pa ilang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan dati napasamak ken ka. Malipatan dan tumot laang. May mayat ko man no ibatik pa ilakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti planok kan ni Bantor. Amom Edna, atapag paikit din akasta ti napasamak ken ka. Tapno saan mo ama aramid, timadi apanggap mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan da akat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rodan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano ijay paradaan, nga agturong ijay lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid ijay lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti di madakkel ababalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor? Kunayo, nanang? Isun ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala,
umay kayo nana. Ta itulod na tayo iji paradaan. Ne, inayadam ti umunag Edna. Saan abale, tasyak mo tinakasaklot iti ubeng. Uwan, nanang. Sige, tasyak mo tantimang bagat ka dagiti gargaretsyo, nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel tinaitulong mo kada kami, manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko ang mabali na baybay ang tigayam ko, nana? Awan sa bali a pagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayam balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit, iti kinaimbag mo. Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de, iti dakkel abalay, iti ayan ti sigod nga inaladan da bantor. Nagdakkel abalay, nanang. Oray dagiti kaarubad ha. Dadakkel matan ti babalay ijay. Diyay nga rod ko na akon. Datayo laangan tinagtalinaan abasit ti balay na. Nanang, Pakitaam iti nasayaat ni bantor. Kan dumawat kanto iti pambakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. sige nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wan anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak ije balay na, nanang. Wan anak ko. Masapul ang maialis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam. Damag ko nga nakanumatan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na kaditi lalaki na, nanang. Awan kanumat ti lalaki akadwa na asimbang pa. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikita nyo, ha? Ang mga nualaan na ti anak ko. Ay isaan ba niya agbalay? Bili ti ubeng, asaan asumurot kan kwa na no umay na alaan. Una nang. Sana rin ba nga alaan na ti ubing? Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalay da. Awan ti ipakan na ijabalay da. Iunay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay. Taub ubing. Ang at damot gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Huh. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak nga alukuyan ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnamnama kakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspos na. Ah, makita no agbaligi ka. Praktis ang ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor. Tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak. Tapno maalukoy ko, nanang. Lalay nga anak ko. Tapno ang baligi ka. Masapol na kayo mutlaang ti agdan na. Tagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpailaang ni Bantor. Sapay kumatag baligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaam no addakan ton ijay. Wananang. No makaunagak ton ijay abalay. Awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumatan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo. Manipod simmangpot kayo ang naggapo ija ospital, nana. Apay, sipsiputan na ka day. Ah? Saan mat, nana? Hagdamda magaklaang. Kunakit din no da kayo mat tinaysok at nagsakit. Sa anak agsakit, tanasaya atak atao. Ah? Tika di agsakit kat dakas anao, nana? Aha, ay awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti amati ubeng, nana? Awanod ti amati ubeng. Jack amo no si bibiyag pay, wun no saanan. Imbag man ta imay kayo dito yung istor, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Ah, apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti amati ubeng. Kunana nga awan ka nun ti amati ubeng. Anya,
Awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawan. Day tangaron ti san ko ang maawatan nana. Pimanaw met ngamin, idi na ibagana day ta. No anya man ti pakasaritaan ti biyagda, awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyag day jay. Ha? Wan matkit di nana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo, no anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno. Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day ta akawas mo. Itati umuna nga addang nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay. Wen, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Alaing ka nga rodon. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalaag ko na ikagarudon. Magagaran ako na makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di ti anak ko nanan. Ada mapanbigatangan nga ramatan na ijay pagadalan. Sige nanan. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na. Ay uwan anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyong amapan gumatang iti aramatan na. Ada ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y anagastos amin ti inted mo anak? Iso ti aramatag apanggatang kadag iti kasapulan ti anak mo. Imbang lakit din tadda kayo amang tamtaming kadag iti kasapulan ti anak ko nanan. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan nakadimanin dayjay. Mapan ka no dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang amno agtipon da pay. Ay, awan lat ang mukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di kaawatan nga agtipon damanan. Ay, jakman amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. Sino nga tati umay dito palay? Tawan mo tiyamok. Lapit lang, umayan. Ha? Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan? Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Di ka unag pagsaritaan ta. Agyaman hak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Nakulapan ti panunot ko iti kalabas. Ako pang inarakop nakmatan. Inturturad ko timay ditoy. Gapu iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan iti balay da Bantaur. Insukat na. Ita, agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyanda nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na anapan iti balay da Bantaur. Awan dakas na, tagasawa damot. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkel abalay. Hey, di kailang bain. Ambisyosa. No saan ko nagaramid iti may kaniwas. Saan ko agumaw-gawawa iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka di mailiw kanya. Nairot una ti arakop mo. Impatan nakpay. Saan ka nga ibatan no di nagpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Impatan na rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kun? Well, ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka. Tadimawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya?
Pinakawan na, ngam saan tan nagdan na, kuna? Manipod iti pimanaw ka. Naruam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor, Agmay-may saka pimanaw. Ngam iti nagsubli ka. Addan kaduam. Ti anak mo. Pinanawam ka ni ti ama na. Akas iti naramid mo iti kanyak. sana siya tinangpanaw kan kuana. Iso tinangpanaw kanya. Isong agsubli ka kanyak, kasta ka ni. Lading itan. Ngam iso ti rumbeng apagsubliam, taub-ubing. Bantor, Silulo ka tiruangan, para ken ka. Ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale? Tanapakawan ka, akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapan kan iti dakkel abalay. wala na. Apay garon agsawit ka nga idang nga. Gapo ka di iti ragsak, ta pinakawan na ka. Pinakawan na, gamdi na kun kayat. Dangak ngamin na talaga, nanang. Ay na. Saan nga may anaimpusuan, ipanagkid daw mo iti pamakawan. Hindi kat gapok iti ambisyon. Kaya't mula nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nakpahingi bantor. Maamiris ko itan, ti madingaw galik. Maamiris ko itan, ti kinadakas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas na napuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mata ag-enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.